ሰላም እንዴት ናቸው? የቢለርን ቱቶሪያል ነው። በዛሬ ቪዲዮ የ2017 ኢኮኖሚክስ ኢንተራንስ ኤግዛም ጥያቄን ከነማብራሪያና ከነመልሱ ይዤላችኋለሁ። በዚህ ቪዲዮ የኢኮኖሚክስ የ2017 ኢንተራንስ ተፈታኞች የተፈተኑትን ጥያቄ ከነመልሱና ከነማብራሪያው ነው የማቀርብላችሁ። So let's jump to the questions. Educational Assessment and Examination Service, Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination, Economics 2017 Ethiopian calendar. So let's see the first question. Which one of the following is a determinant of aggregate demand? A. Availability of credits. B. Cost of inputs. C. State of technology. D. Change in productivity. የመጀመሪያው ጥያቄ ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ አግሪጌት ዲማንድን ዲተርማይን የሚያደርገው ወይ ደግሞ የአግሪጌት ዲማንድ ዲተርሚናንት የሆነው የትኛው ነው የሚለው ካሉት አልተርናቲቮች the best answer is availability of credit ነው። እንደምናውቀው አግሪጌት ዲማንድ 12ኛ ክፍል ቻፕተር 2 ወይም ደግሞ ዩኒት 2 ላይ የምናገኘው ኮንሰፕት ነው። እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። what is the effect of an exogenous increase in aggregate or in governmental spending ይላል። aggregates demand shift to the right, increasing both input and price level. B. aggregate demand shift to the left, increasing both output and price level. C. aggregate demand shift to the left, decreasing output, increasing price level. D. aggregate demand shift to the right, increasing output but decreasing price level ይላል። በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ላይ እንደምናውቀው GDP is equals to C plus I plus G plus ኔት ኤክስፖርት ነው። G ማለት ገቨርንመንታል ስፔንዲንግ ሲሆን በዚህ ላይ የአግሪጌት ዲማንድን አፌክት ያደርገዋል። ኤክሶጂነስ ኢንክሪዝመንት ኦፍ ገቨርንመንታል ስፔንዲንግ in this context the best answer is A. aggregate demand shift to the right, increasing both output and price level. እንደዚህ ይሆንና ግራፉ መጀመሪያ ላይ ነበረው እንደዚህ ቢሆን ሲጨምር እዚህ ጋር ስፔንዲንጉ ቦዝ አውትፑት እና ፕራይስ ሌቭል ነው የሚጨምረው፣ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው በኒው ግራፍ። the best answer is A. which one of the following is correct about factors affecting aggregate supply? aggregate supply ን አፌክት የሚያደርጉት ውስጥ ትክክለኛ የሆነው ስለነዛ ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለው A. higher price of imported raw materials leads to firms to produce more, lower demand for commodities in the market initiates firms to produce more. C. subsidizing domestic industry in technology leads to decreased production. D. qualified high managerial ability leads to firms to produce more production. ጥያቄ የሚለው ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ ስለ ፋክተር አፌክቲንግ አግሪጌት ሰፕላይ ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለው the best answer is D. qualified high managerial ability leads to firms to produce more production. Question number 4. Among the following statements, which one is correct about the short-run aggregate supply curve? A. It shows the quantity demanded at different price levels, ceteris paribus. B. It reveals that as price level rises, firms decrease the quantity supplied of goods. C. It shows the quantity supplied of output at various price levels, ceteris paribus. D. It reveals that as price level drops, firms increase the quantity supplied of goods ይላል። ከነዚህ ኦፕሽኖች ውስጥ the best answer is C. It shows the quantity supplied of output at various price level, ceteris paribus. ከነዚህ አማራጮቹ ስለ ሾርት ረን አግሪጌት ሰፕላይ ከርቭ ትክክል የሆነው ይሄ C ነው ማለት ነው።
አምስተኛ ጥያቄ which one of the following is true about short run equilibrium in economy? ስለ short run equilibrium in economy ላይ ትክክል የሆነ የትኛው ነው የሚለው A, the occurrence of a shortage of goods leads to firms in decrease output and consumption decrease consumption ይላል። እዚህ ጋር ስህተት ነው። B, it is the intersection of aggregate demand and aggregate supply. C, the occurrence of surplus of goods leads to firms decrease output and consumption. D, it is the intersection of long run and short run aggregate supply curves ይላል። The best answer in this context from the alternative is B, it is the intersection of aggregate demand and supply. So ስለ በሾርት ረን ላይ ኢኩሊብሪየም የሚፈጠረው ትሩ የሆነው the intersection of aggregate demand እና supply intersect ሲያደርጉ ያ ኢኩሊብሪየም ይፈጠራል ማለት ነው። so ትክክል የሆነው B ነው ማለት ነው። Suppose the price level changed from the equilibrium of the aggregate demand and short run aggregate supply in an economy. Which of the following is true about the result? A, at a lower price level there will be surplus and the price level decreases. B, at a higher price level there will be shortage and the price level increases. C, at a lower price level there will be a shortage and the price level rises. D, at a higher price level there will be surplus and the price level increases. From the alternatives from this question, the best answer is C, at the lower price level there will be shortage and price level rises. So ጥያቄው የሚለው suppose that the price level change ተቀየረ price level from the equilibrium of aggregate demand እና supply በሾርት ረን ላይ የነበረው aggregate supply in economy. so price level change ሲያደርግ የትኛው ነው true result እንዲኖረው የሚችለው? lower price lower ከሆነ shortage ይኖራል እና price level ደግሞ rise ያደርጋል። so the best answer is C ነው ማለት ነው። Question number 7. Which one of the following statements correctly describe market failure? Market failure describe የሚያደርገው statement የትኛው ነው? A, the individual incentives for rational behavior lead to rational outcomes for the group. B, the price mechanisms accounts for all the costs and the benefits to provide and consume a good. C, the steady state equilibrium in which quantity supplied is equal to quantity demanded. D, the inefficient distribution of goods and services in the free market. So from the alternatives the best answer is D. ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው፣ ግልጽ ነው የወጣው የግሬድ 12 ቻፕተር 3 ላይ ታገኙታላችሁ። ማርኬት ፌለር የሚለውን ኮንሰፕት በቀጥታ ከመጽሐፍ the inefficient distribution of goods and services of in a free market የሚል ነው። በቀጥታ የምታገኙት ጥያቄ ነው። ይሄ ቀላል ነው በጣም። which one of the following is a solution for the market failure caused by a firm that pollutes a river? A, taxing the polluting firm. B, subsidizing the polluting firm. C, encouraging the polluting firm. D, renting the polluted river. From this question በጣም ቀላል ነው። ይሄ እንግሊዘኛን ማወቅ ነው የሚጠበቅባችሁ። which one of the following the solution for the market failure? market failure ተፈጠረ caused በምንድነው ያ market failure የተፈጠረው? የሆነ ፊርም የሆነ ሪቨርን ፖሊዩት አደረገው በከለው። ሶ የትኛው ነው ቤስት ሶሉሽን ይላል። ይሄ ታክሲንግ the polluting firm ያ ፖሊዩት የሚያደርገውን ፊርም ታክስ በመጣል ይሄ ሶሉሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። which one of the following explains the free rider problem in an economy? በኢኮኖሚ ላይ ስለ ፍሪ ራይደር እና ማርኬት ፌለር ግሬድ 12 ቻፕተር 3 ላይ የምናገኘው ኮንሰፕት ነው። free ridership is a problem that arises due to the excludable nature of public goods.
B. Individuals get the benefits of public goods without contributing anything to the cost. All individuals have the incentive to pay for the public good. D. The free rider policy enables the markets operate efficiently for public goods. So ይህም ልክ እንደ ሌሎቹ ስለ ማርኬት ፌለር ላይ የተነሳ ጥያቄ ነው። በዚህ ላይ the best answer is B. Individuals get the benefit of public goods without contributing anything to the cost. በኮስት በወጪው ላይ ምንም አይነት ኮንትሪቢዩሽን ሳይኖረው ያንን ፐብሊክ ጉድ ቤኔፊት ሲያደርግ ያ ኢንዲቪጁዋል ፍሪ ራይደር ፕሮብሌም እንለዋለን በኢኮኖሚ ላይ ማለት ነው። ሶ ይሄንም ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው። ቻፕተር 3 ላይ ግሬድ 12 ላይ የምታገኙት ጥያቄ ነው። Among the following alternatives which one represents a positive externality? ፖዚቲቭ ኤክስተርናሊቲን ወይ ደግሞ ቤኔፊት ልንለው እንችላለን። ይሄንን የሚያመለክተው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የትኛው ነው? A. Playing loud music in the neighborhood. B. Smoking in a public places. C. Vaccination program in the neighborhood. D. Overgrazing cows in the common pasture lands. ይህም ቀላል ነው። ፖዚቲቭ ኤክስተርናሊቲ፣ ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲ አለ። ይህም በማርኬት ፌለር ላይ በተመሳሳይ ቻፕተር ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። ሶ ይሄ ማለት ቤኔፊት ማለት ነው። ቤኔፊት ለኮሚኒቲው ለማይጠቀሙ ለሰርድ ፓርቲው ይዞለት የሚመጣው ቤኔፊት ማለት ነው። ሶ ከዚህ ውስጥ ቫክሲኔሽን ፕሮግራም ኢን ኔይበር ነው ማለት ነው ፖዚቲቭ ኤክስተርናሊቲው። question number 11 asymmetric information is a situation when a market failure ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። A. Buyers and sellers have different types of information. B. Buyers and sellers have the same type of information. C. Buyers and sellers want to be free riders. D. Buyers and sellers lack agreement on the price. So ይህም ስለ asymmetric information market failure ላይ የምታገኙት ኮንሰፕት ነው። The best answer is A. Buyers and sellers have different types of information. የተለያየ ኢንፎርሜሽን ሲኖራቸው ገዢውና ሻጩ asymmetric information situation ብለን እንጠራው እንችላለን ማለት ነው። question number 12 when an individual builds on their skills by acquiring more education or training, the individual is trying to A. free rider the employer. B. Screen the employer. C. Create externality for the employer. D. Signal to the employer. ሶ ይሄም በማርኬት ፌለር ላይ የምናገኘው ኮንሰፕት ነው። አንሰሩ ዲ ሲግናል ቱ ዘ ኢምፕሎየር ለቀጣሪው ሲግናል ለማድረግ ይሄ ስኪል ያለው ኢንዲቪጁዋል ቢውልድ ያደርጋል። በትምህርት በትሬኒንግ ምናምን ራሱን ቢውልድ ሲያደርግ ያ ሲግናል ቱ ዘ ኢምፕሎየር ብለን እንጠራዋለን። question number 13 what is the necessary to the need of the consumer protection? ለኮንሱመር ፕሮቴክሽን necessary የሆነበት ኒዱ ምንድነው ይላል። A. consumers often do not exercise their rights. B. sellers compete with each other aggressively. C. consumers interest and business survival are unrelated. D. consumers have the same information as sellers. so በዚህኛውም ጥያቄ ትንሽ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው። consumers often do not exercise their rights ብዙ ጊዜ ኮንሱመሮች ራይታቸውን ስለማይጠቀሙ ነው። ይሄ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን የሚባለው ነገር አስገዳጅ ወይም ደግሞ አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ማለት ነው። question number 14 which one of the following is among the general objectives of macroeconomic policy? ከማክሮኢኮኖሚክ ፖሊሲ ውስጥ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ብለን ልንጠራው የምንችለው የትኛውን ነው ይላል። A. cost minimization. B. income inequality. C. healthy balance of payment. D. profit maximization. so ይህም ትንሽ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው። the answer is C. healthy balance of payment. healthy የሆነ balance of payment አንደኛው ኦብጀክቲቭ ነው ለማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲዎች ማለት ነው። ይህን ቻፕተር 1 ላይ የምታገኙት ኮንሰፕት ነው። ግሬድ 12 ማለት ነው። question number 15 among the following alternatives which one is monetary policy tool? የሞኔታሪ ፖሊሲ ቱል የሆነው የትኛው ነው? A. taxation. B. discount rate. C. transfer
payments, D. grants in aid. So from the alternatives, the best answer is B. discount rate ነው። ይሄ ዲስካውንት ሬት ሶስት አይነት ቱሎች አሉ በሞኔታሪ ፖሊሲ ቱሎች ልክ እንደ አርአር የሚባሉ ዲስካውንት ሬትም አንደኛው ነው እና ደግሞ ሌላም አንድ አለ። ሶ እነዛ ናቸው ማለት ነው የሞኔታሪ ፖሊሲ ቱል የሚባሉት። ኦሞ ማይክሮ የሚባለው አንደኛው ነው ከሶስቱ መካከል። 16 question number 6 which one of the following is not a financial sector reform component of the macroeconomic reforms of the homegrown economic reforms? A. reduce the supply of credit to the private sector. B. promote market-based interest rate. C. strengthen the capacity of National Bank of Ethiopia. D. establish and expand capital markets. From the alternatives in this question, the best answer is A. reduce the supply of credit to the private sector. እንደውም increase ነው the supply of credit for the supply the private sector አንደኛው የሆምግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርምስ አንደኛው አካል ያልሆነው ስለሚል ይሄ reduce የሚለው እሱ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። Question number 17 which one of the following is an advantage of physical decentralization? A. local externalities. B. inefficient tax system. C. ineffectiveness of redistributing program. D. fostering intergovernmental competition. From the alternatives, the best answer is D. fostering intergovernmental competition. የኢንተርገቨርንመንታል ኮምፒቲሽንን በጣም ፎስተር ያደርጋል። ይሄ ፊዚካል ዲሰንትራላይዜሽን የሚባለው አንደኛው ሲስተም ማለት ነው። question number 18 which one of the following is true regarding the link between population growth and the environment? በፖፑሌሽን ግሮዝ እና በኤንቫይሮንመንት ላይ ያለውን ሊንክ ትክክል የሆነው በእነዚህ መካከል ማለት ነው። so a rapid population growth reduces disgust, unemployment and increase per capita productivity. B. rapid population growth accompanied by heavy rural-urban migration could lead to the urban pollution. C. rapid population growth leads to capital formation and accelerated rural development due to high propensity to save and investment. D. rapid population growth enables improvement in land to man ratio due to the elastic city or supply of land. The best answer in this context is B. the rapid population growth accompanied by heavy rural-urban migration could lead to the urban pollution. so በጣም rapid population growth ካለ በዛም ላይ ደግሞ ከሩራል አርባን ሚግሬሽን በጣም ሄቪ የሆነ ካለ ይህ ምንን ሊመራ ይችላል? ለአርባን ፖሊዩሽን ደግሞ የከተማ ብክለትን ይመራል ማለት ነው። question number 19 rural development is a strategy focused on capital intensive resources, technology intensive resources. C. increasing rural urban migration. D. the utilization of natural resources. From the alternatives in this question, option D is the most appropriate answer. The utilization of natural resources is one of the strategy focused on the rural development. question number 20 which one of the following best describe climate change? climate change in describe best description የሚሰጠው የትኛው ነው? A. persistent variation in the mean state of climate. B. a short-lived change in weather from day to day. D. decline in forest coverage through deforestation. D. release of greenhouse gases in the atmosphere. so in this context the best answer is a persistent variation in the mean state of climate. climate change describe የሚያደርገው persistent የሆነ ወይም ደግሞ ዘላቂ የሆነ variation ለውጥ በምን ላይ mean state of climate በክላይሜቱ ላይ ያለውን state of variation persistent መሆን አለበት፣ ዘላቂ ለረጅም ጊዜ መሆን አለበት። so ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። እነዚህ 20 ኩዌሽኖችን የወጡት ከግሬድ 12 ኢኮኖሚክስ መጽሐፍ ነው። የ2017 ኢንተራንስ ተፈታኞች የወሰዱት ማለት ነው። እና
እንዳያችሁት በጣም ካነባባችሁት ልትመልሱት የምትችሉት ጥያቄ ነው የሚወጣው። ምንም ከመጽሐፍ ውጭ የሚወጣ ጥያቄ የለም። የቀሩትን ጥያቄዎችን እንደዚህ እየሰራው ለቅላችኋለሁ። እናንተ ብቻ ቪዲዮን አይታችሁ ይሄ ጥያቄ ተመልሶ ይወጣል ሳይሆን እነዚህ ጥያቄዎች በወጡበት አካባቢ ላይ በማንበብ ራሳችሁን ማዘጋጀትና ብቁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክም ደግሞ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ወደ እናንተ እንዲልክላችሁ ዩቲዩብ አልጎሪዝሙ ላይክ እና ኮሜንት ብታደርጉ ደግሞ ሞር የተሻለ ይሆናል እና መልካም ፈተና። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።